Sikhulumile kumba sikhuluma ngababa uDube izanu PF yenze kufunayo. Uzananzelela ukuthi abantu bahlaba umkhosi kubhubhe ubaba uChief Vezimaduna, renowned freedom fighter, traditional leader. Bakhala bathi bona kaphiwe i-heroes recognition. Izanu PF ekhokhelwa ngu-Emmerson Mnangagwa yamncisha. Besikhona emngcwabeni wakhe. Kodwa-ke basesithi umfana lo ohlabelayo ka-89 kuthiwa nguJalavu, umfana lo wembanje lo. Sambona esephiwe i-hero status i-government ka-Emmerson Mnangagwa. So esikutshoyo ukuthi sikhulumile kumbe kasikhulumanga, u-idile ezanu yakhe abasoze basilalele. Thina esikulwisayo kuphela ukuthi ngabantu bakithi abemandebeleni, abantu bakoMthwakazi, bayazazi ukuthi bangobani, bengabi ngothathekile imota zabo bebe bephethe khona ngale bencedisa abantu bempumalanga. Uzananzi even ngesikhathi sekhu abantu abasetshenziswayo ngesikhathi sekhu mainly kwaba ngamandebele, bona labo Justice Lukmalaba, o Simon Khaya Moyo, o Simon lo SB Moyo the late, o Betty Mpofu. Wonke umuntu wathatha i-pivotal role eku-executeni ukuthi ikhu yapheleliswa kwaba indebele. Bathe sebephanana izikhundla baphanana bodwa. Ngaze ngabuza ukuthi kuthiwe kunegotiator ngokukhutshwa kwaMgabe bekulo Father Fidelis Mkonori, lo George Charamba, lo Constantine Chiwengwa, lo Robert Mgabe ngu4. Katho bemela amandebele ubengaphi lawa bethu bengabokubanjiswa ingcekeza kuphela. So ukuthi sikhulumile kumba sikhulumanga akusitshintshi lutho, akubatshintshi lutho. Thina sithanda bekwazi ukuthi iZimbabwe loMthwakazi ngamazwe amabili, uthethela kanjani idlozi elingasilo lakho. Bangaze bagide kanjani bonke laba abathi bona bayi-nationalist bekuzanu bangabazukulu lapha ekhaya, akulamuntu ozabananza. Phambili kumele kuthiweni khonokho ke baba uMoyo. Nanti lolu lundaba phela oluhluphayo nxa singakhangela kuhle sibili kwathiwa ke enxa kufakwe omunye umuntu nje ligcine lizonda futhi. Kumele kuthiweni. Thina kasizondi baba, bonke abafakwayo sithi bangama-conduit of the 1979 Grand Plan. Actually ngitshilo ekuqaleni ukuthi abanye bayimqhuqhumba vele kabavuthwa. Thina kithi kuqhubeka kuveza ukuthi into esikhala ngayo, sikhala nge-tribalism, nepotism, marginalization, oppression and all isms that you can think of in Zimbabwe. Yinto eyenziwa ukuthi benefit abantu bempumalanga. Kodwa abantu bakithi abalutshwane ngoba kabakho banengi bona abantu bakithi abayizikhothamathe khona ngale empumalanga abadobha imvuthu ematafuleni ngoba laba kulanto abayidlayo. Badobha nje imvuthu bechazwa ukuthi singama-nationalist. Kanti uyi-nationalist uvele wenzeni ku-local level yakho, ku-region yakho ungaziwa, ungenzeli lutho abantu. Kuyini odume ngakho nge-nationalism okungakwenza ukuthi ukhohle umphakathi wakho? UKembo Mohadi enjalo, amavenda eBelbridge lamasuthu bebethwele nzima ebhoda bengaqhatshwanga, kuqhatshwa abantu besishoneni. Ukwabamela yini ngokuba ngu-vice president ku-National Political Party ye-ZANU-PF?